Thutha wa wetereri wa ihinda riuma gwa kiria kiri riboti-ini ya muthia ya BBI ni urikitie kumbuka na mamwe ma maria mendekithitio ni kwandandura utongoria wa bururi na njira ya guthondeka giturwa gia Prime Minister urikoragwo na mahinya na nini ya keri undu uria utanyitwo gwethera kihonia ndeto ya ukurania nduriri ciothe utongoria-ini. Document is not about this individual's presidency and that individual's prime ministership, that individual's this. No. This is about all of us. Kuringana na riboti ino, amwe ya ministers maricaguragwo kuma bunge na oho uria woka na baigire thini wa kiitaitano gia githurano kia president aritwikaga mutongoria wa mung'ethaniro na ni arikoragwo na mweke wa kumba ndundu yake ya minister maya magitanyo gutigirira uria wahotana ndanainuka na kiondo kiihuru ari wika na gutiga aria angi heho-ini. Wewe utakuwa umepiga kura tu, mtu yako akishinda haleluya, akishindwa unasema basi wacha niendelee miaka 5 mimi na biashara zangu, kazi yangu huko nini, hakuna mtu atatizuia au kuja kunihares. Nitagojea miaka ingine 5 nijaribu tena. Na hari kiria kionekanite tari njira ya gutigirira ni kwagia na wigananu wa arume na atumia bunge-ini. Riboti ino no yendekithitie o county igacaguraga senators eri, muthuri na mutumia, na oho kungikinya mundu uria urahitaitanira giturwa kia ugavana ni mundurume aricaguraga mutumia ari ta munini wake. Maya mothe makioneka tari mweke wa guthondekera atumia mieke makiria ya utongoria. I may be the 4th, but I'm not the last. There will be a 5th president, there will be a 6th president, there will be a 7th president, there will be a 100th president. So, hamna tabu, but there will always only be one Kenya. Niguo kugatha icoka cio tamburukia wa makinya no kuria wa makaunti. Riboti no ya BBI ni endekithitie thirikari cia kaunti igayagirwo gicunji kia 35 hari igana gia kigina kiria ciamukagira kuma kuri thirikari nene handu ha gicunji gia 15 hari igana tori koretwo ikiamukira ihinda-ini kumana na mendekithia ma gatiba iria irahuthika ihinda-ini riri. Angikorwo mendekithia ma riboti ino ni makahitukio macira mothe ma ungumania marituithanagio ihinda-ini ria miaka 2 na oho wabici ya mutongoria wa thitango cia muingi na ya muthurimi wa mathabu ma thirikari ni gukorwo igikirwo hinya makiria. Na kuona mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni akoretwo muhari-ini wa mbere gutigira mbeu njithi ni meyukiriria, riboti ino no ikuite kagwacika mbeu njithi kuria giendekithitie. Mundu mwithi urambiriria biacara ndaririhaga magoti kwa ihinda ria miaka 7. Murutwo wina thiri wa HELB ndari wa kwiyethera uboco ndaririhagio marihi ma njoherera kwa ihinda ria miaka 4 kuma arikia mathomo make. Kumbwo gwa kamiti ya gutetera ihoto cia mbeu njithi guthondekwo gwa ceceni thiini wa icigo ngurani kuria mbeu njithi maria mukagirwo utaro makaheo kandarathi undu mwe na kuheo kigina gia kwambiriria biacara gatagati ka mangi. Maundu mangi maria mekireirwo na njira nene thiini wa riboti ino ni kumbwo gwa kamiti ya gutetera ihoto cia rigitani, kumbwo weru gwa kamiti ya ithurano na mihaka niyo IEBC, kumbwo gwa kamiti ya kumurika mateta ma muingi, kumbwo gwa kamiti ya mwanya iria irimurikaga ndeto ya ukuria wa bururi, guthingicira harambe cia muingi no gutigira gutire ungumania gwa umana na magongona ma gucangithia mbeca gatagati ka mangi. Muthi wa mwambiririo kiumia giukite niguo riboti ino ikarugurio nyumba-ini ya micemanio ya Bomas, na thutha mutheriete manio muingi-ini niguo withomere, na kuma hau thabari ya gukinyaniria mamwe ma maria mendekithitio riboti-ini ino yambiririe. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Nugari wa Kamau.